Abon nonsia. Ahanye SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima yamamu nyina chi anopai ebraso se ye de SOMPA kasebo esom wona kasebo yi efri SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Eno eye SOMPA 93.1 FM. Adamfopa Radio ewo Paris, France. Eno echi no ena ye wo Nkranza SOMPA 90.7. Techima SOMPA 106.1. Sunyane SOMPA 98.9. Kingdom 106.1 FM. Mankasim. Enna decoder subebia radio on SOMPA FM. Uko ye Facebook page na SOMPA 106.5 FM live. SOMPA 106.5 FM live. Ewo Facebook. Enna YouTube unso SOMPA FM live. Your website www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio womunso afa. Enna Doma FM Doma Hinkro 100.7. Womunso ekromwa womude esom ye. Nana Kojeje si company limited e kwa simpri mube maba. Awo tonwa densi hunie mashasiye de kwa ye no. Na kachi enna ubenya papapa. Eti ye kamfo de ama wobo ye chidom. Ewo anopa no nsia kase boyi emu. Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush. Ene na wode chichi wo se na chesa wo se na wanya na bro. Waye wo sin eyi. 21st Clinic sciatica originator. Awo mo ene timi to sciatica si prekopeno. Womunso eboa 2074 mixture. T74. Womunso eka ho ena kaseboyi edimu. Ensemo ye di somo no pe edimu akotene no ebine. Posi adwumekuo ni fe no wasante mantamo e dia beto won hwa anim ngoma so say wakwachi brantie bia ne din ene William dodo na efren Father Blessing amafo cars makomako miensa ene wawi aya kire no na yekuye nimu a omampanyini His Excellency John Dramani Mahama ede atudwa se ye babeti abedwafo miensa bi omuye nimdefo mo behye na ekwan a ye de atentene na ebema ye ebra ye nkrofo koye nkoa e wo nkrofo amanso no ebetimi edimu asuye wonom no mo show my Ghana ye ngumasua ho nsem so de abetudwa enkofo dodo anasa de suafo dodo ade ye friend no fees stress policy no wonom enya mu akwanya yekoye nimu no Swami Municipal Chief Executive Officer Honorable Franco Wusu Ansa wadi abedwafo anim ni titu Rango Construction Limited amo mo akwa Swami interchange no edan yesese ye dwudigu fom nyina wo mo aye ho adwuma Court so ekwa setena nensem bia efa chairman wuntumi MPP Washanti Regional Minister Nelson Sam ho a Exim Bank de eka ho no wo matu ahyeda eyeda Emeritus Professor Kwasi Yanka wamre bi echemu na oyoswafo hwe nwomasuan toaso na woye fellow ewo Ghana Academy of Arts and Sciences na smo de atudwa ne se emrahebedwafo se ye mo kwan na omutibidi omukro kasa ekasa ewo emrahebedwa nsempii ka we no ho ene ede so musa kase bodi afri SOMPA 106.5 FM akrebe sanso akwa mono ne ede aka ho ye ne ede kase boyi esom wonopa yi eyeme die nyame ehira no AKOSUA AGOA ABOAGYE obetimi so afrem AKOSUA ehira menne medoba abena bedu adepa kofi ensamno enchemu ankasanie aposifo wanemu a womo ye adwuma e Washanti South Regional Police Command no ena womo de krata yi akwakoto won hwa anim ngoma metre Facebook no eso womo so makwache cars baako miensa na saa cars maako miensa ni nyina da eye Toyota Corolla yi bi na womo ekire ye no eya brantie bi ani din ene William Opoku adodo no a efre no Father Blessing ena wakwakire saa cars miensa no kwache adehia wanam eyisusu wamo kase na ja wane ne gangfo wanam erobeye na posifo se de atwa wanam awokra ene sei Toyota Corolla bia wanam ekwaje no ewo eye Kumase empotem hono a na no eye police ni a waye na dwuma ewo eye pankro no eno enaja oye police ni wodi kan ebebo amane se akronfo tachi amo abra wi duro wanam age ni Toyota Corolla ewo kronom ya no ewo Kumase eno no wo mu kiremu se de wo ekwakire ka no na chesa frase ekora July na wonom eje ka no efri posi ni nsem enti sana case no eda so da honom a wo mo ehwehwemu a na enipa besem yenu
ɛso ɛbɛbɔ wɔn amane sɛ wɔn Toyota Corolla baako si yɛgye ne deɛ ɛwɔ makro ɛyɛ edwakɛsie nim ɛna baako nso deɛ wɔsi yɛgye ne deɛ ɛwɔ Awonanga Junction hɔ ne nyinaa ɛwɔ Kumase na ɛbrɛ wɔnom enya asaatre report no wɔn antena wɔn to so wɔn ahwehwɛ mu a ama busumi a yɛwɔ mu yɛ hu mu busumi June yɛyi ne da na ɛtɔ so edu ɛnwɔtwe ɛkyɛ sɛ ɛno ada ɛna wɔnom ɛkɔkye abrante bi a ne din ɛne William Opoku Fada Blessing yi na wɔn kyerɛ no waka na num nsɛm sɛ ɛyampa kaase miɛnsa ne nyinaa wɔne ne gangfoɔ ene wiai na posini ni dia ne dia wo se wo di AK47 ene si ni so hunahunu anu abɔ ne minim esi da so de ka ne kini eki ene ne kisi ne nyina be ma yen anase e be hwetu ena posini epe ne kwadi mu nti wo de ka no e de ma wo mo posifo se wo boa ama hwehwemu mapa wo mo bobo wo ni nyina no wo mo ekwa kwakyere wo no mo de aka ho a emri pam ye de no e be kwa kwagina asem dibia meka wo se SOMPA 106.5 FM akra na wuti anopa no nsia kase ebo a nana kogye si company limited woto adansi hu niema ebo ni chidom tontina 74 mixture ejine tata Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no abona tenase na 21st clinic nso ejina baba no ena AKOSUA nhyira mene abakay yede ma wanopa na yeto so a omampani His Excellency John Dramani Mahama yedim se nche kura woko United Nations hye mu ase no de kotu dwa se de yefre no reparatory justice no kire se ye won krofo bi a ebre bi atwa mu slave trade no ye bese se bi before ye niema ye gold nipa ko ye adwuma na bra so se compensation na so mu tua ye soka emo mu gitum sampa asem na mampanyi kan ye no eho hia pa ntese se ba ne sa it is abre was what ye badwafo miensa bi ye 3 expert panels nimdefo na wo mo aye conference bi e fa na next steps conference e fa reparatory justice e won kran ha but ene se kwan ye be fa so a anamoto na ye tu no amansan nyina agye atum se bibiman ye sefata se ye artifact hodo ene historical treasures ene ye mabi emre bi achimu na ye japade kese ye nsa beto so no ye tu sa anamo ne pa e beboa ama African communities ahodo e bibiman ahodo ni nyina etimi anya ho mfa so da no wo kyerem se abadwafo no dwumadi a wo ba bedi nyina ne se wo mo nkyere e kwan ye be fa so a ye nsa beka emra ba na da ho emra ye betimi apensempensemu a ebe madwumadi na kototen no eno na mampanyine ehwehwe. I'm pleased to announce the establishment of 3 global panels which will serve as the pillars of the next phase of this international effort. The first is a global advisory panel on reparatory justice comprising heads of states and governments, eminent leaders and public figures who will provide strategic guidance to advance international dialogue and cooperation on reparatory justice. The second is an expert panel on the restitution of cultural artifacts, which will support efforts to facilitate the return of all cultural properties, archives, sacred objects, and historical treasures to their rightful communities and countries of origin. And the third is a global legal panel on reparatory justice, which will bring together distinguished jurists and legal scholars to explore legal pathways, deepen legal understanding, and develop approaches that are consistent with international law, human dignity, and justice. Eni ayeti ye yo mampani His Excellency John Dramani Mahama wono ne kasa ye e next steps conference reparatory justice e won kran ha ene se ebi before ye niema kese ye japade akodi abrofo nsem ebro mo besesa ye nananom mo koye nkoa wo mu krom esom ye a ye hwe se ye nsa beka ne nyina no abadwafo na eba betu ho na mo afamra kwan so amadwumadie no edimu enura ewo mrahye bedwamu ewa bra ye mpanimfo ekwa asetena no wasoni a wono hwe my Ghana ho nsem so onanya 400 drusu ekopie mo ho na enkomo bi a wadi tuja efa policy a aban ede ba ye friend no fee stress policy no eho wacheche mu se adesuafo eneyi wanom ekọ tertiary metre university ahodo wo mayim no ya wamo eye academic 2024-2025 and afa 2025-2026 no wamo etumi enya no fee stress policy no akwanya no wamo edodo asom 312,448 na sa adehye yi nyina no sika wamo etua ediama wamo 888 million Ghana cedis na ononya 400 drusu say wamo eye law student 610 and afei wanu mu asabi wamo ni padua no edidem omakwa ni baby edidem no de yefra wamo student with disabilities no wamo so ye 1,530 enya no nko a wamo saso ma wamo sika wamo de dan eno so sika no esom 9,837 eno so said ye wo cheche ni semu e wo mrahye bedwam eni
The policy was launched successfully 4th July 2025 at the SDA College of Education in Koforidua and is currently active and operational nationwide. As I indicated, Mr. Speaker, to alleviate financial burden of students, 2024-25 academic year, 152,698 validated first-year students benefited at a cost of 399,374,727 Ghana cedis. Mr. Speaker, for the 2025 academic year, ongoing 159,700. And what you know, or church music abutina banging at the Quaqua feeding no more. A year SHS, Diana, Womo, Emma, Womo, Adriana Frino, and was say 4.2 billion Ghana cedis and a binding equation. You have 4.2 billion, Mr. Speaker, going to feeding of students in free senior high school. So when our government then in opposition said we will review free senior high school, there were many who interpreted it as cancellation. We have reviewed it subsequent to the National Education Forum, and the review is happening at 3 areas. 1, infrastructure has to be reviewed. Match the exponential increase in numbers, 1,600 to 4,000. Oswania one washer or my Ghana, Womesia Honsam Sonia for Hannah Drusu, and Ka and Yeti. Yet the so Womesia Moons and some SOMPA 106.5 FM and Opanuncia Casiabo. Your friend a Coba Simpri Mubema, Banana Kojesi Company Limited, and Opanuncia Casiabo, Nayeko Yenimono, Emeritus Professor Kwesi Yanka, Emrebi Chamuna, where your swap for Shangusian Trosso, where your fellow, our Ghana Academy of Arts and Sciences. What the other said, dear to Mashibeja for him says, and Mashibeja Nibi persuading the Krum Casa. Eka, Segan, or Peswaka, Ewe, no Peswaka. Asanti Chi, and Opeswaka, Fantino Peswaka, Dagomba, Casa, Kusasi, Casa, no Peswaka. As I see a man a quine, a mannequin, nemum, and Mera Wawa, a chess, a woka, ye cranoa. This I was a bit more brofo Casamuno, and no dear, a ya abemubu. It is a nipana free, nipem Casamidi, Micromocasa, Chamagine. Now what Chanagini, this was a kind of brofo Casamua. Then no shin and cry and answer Wubunapem, one woman Yajin was Aquan Sokora. Ebro University of Ghana and Indiana University. One more a year, Shemuka Sibino. And a Professor Yanka or Tons Afres and Rashabeja Fono. Sawaka Saviesaya interpretation. Said ye, some Pacasibo, ye interpretation. A Casibo Kuta and a brofo and a year bechi. It was also the wound him now canichi and also the ababrofo. And was here no dear yen friho. Now bois ama ye crew Mocasano, etimiagina. What they do at I thought I was even sounding boring, but this has been said over and over. So I just came to ring the bell again. This is an issue that came up far back in 1991. Language of Parliament. The country went to the extent of putting up infrastructure in the Parliament. Emeritus Professor Kwesi Yanka. Maybe a chemo for no Shangusian Trosso, now a fellow Ghana Academy of Arts and Sciences, one the Casaya Sumpacase Bodia Sumo and obey. Yanko Quarto Dameway, na Accra High Quarto, Equasatana, and Ransembia, one Mukodi, na Efa Ashanti Regional Chairman, MPP Amanyuku, or Bernard and Tribu as Yakwa Dodwana furniture, my wound to me, Nensan somewhere a war as Dibiano, the fellow Exim Bank, who are Nanuamuchi Muse. Was shed up and what dick in Krata, and only a fake Aquama Quarto no Essaya Dancy dear Womodeje Bessia, into the natural one I'm saying, what was up a boo bank and alpha San Samuel and a quarter quasset and one at 2 at the Ashada. Now, quarter say, one more penny for one more Abua Edia Samuel, a yacha my wound to me now a lawyer for no, a year Jumbo so many that tosu do a bacono, one more quasset and one would be a fan pre bargaining framework, one of Eshasie, and Tinona and walk here as a deputy attorney General or Rasom Sai, and so it's a minute penny for a Kawamutam Siani, no more doing common no who say aso. I was see a one more quiana and to quarter Anne. I was see a more kind, and Tiana one more tina asam so mujina at 30 so, and a wamutu asam eshed. I call to say, said ye a fatch my wound to me, and then send some a cancadia fat as a bank dear and ra, one more etna she, one more air said, one more ever to me abuana, one more pre negotiations here, one more quarter no ever call, now a fay, one more benya, quenya, ebia, a dance, phobia, babasa case in honor, one more na et to me abamunti, and one more to a summoner, a day I shared that for free.
Na yetwa kase bono so no Swami Municipal Chief Executive Officer ye Honorable Frank Owusu Ansa woni Rango Construction Limited aka bom no matu na mo akoswami interchange said be ya kwan no ye be ne ntentem abasa habe so mirikatente na ma akobadie ayefo ewo Swami ne mpatam was ititi Ashanti region nti adan bi echinchan wo ma na mu no wo ma kodwiri dodo no ade agufom ebise Swami interchange ne yaka ho asam a Swami interchange ne aboniti so ma interchange no kura wonya ma ye kura wabere eti eno na nam so ma aban kra chipanyo wo Swami Municipal Assembly se da bi wo muntimi ntina wonye hwe ha me nchen antwenchen na ase asa chichide na ntie nti wono ankasa waka Rango Construction Limited ho a eno anadwo de na nya asam ketewa na no pano makro ho no mo hya ase wo makro no mo target structures ahodo wo Swami post office ho no ena no mo jiri no dodo no a egu fom wo bi no ne central for kasa no abo Frank Owusu Ansa kire mu se eho ahia efise Swami interchange no a chedodo a che ya chini nya ya chino a yenwie etese omodie ne den ejiri adan bi a esi omo kwan ne firi ho na makwan no omawie ntem Meda was mefa akonya kase na macha mutifo no kure se ene donation exercise na this exercise is concerning the share interchange here metie demonstration eba timamufo no kasa se the president exercise John Mahama empese obeye metie demonstration bi musa by say there's a lot of structures are include government loader amama ekwan no be kotoa and ensa muama ekwan no eyia ye pem entimi emwa say Municipal Chief Executive Meba Fred and name assembly engineers ebe supervise ahwe hu say yampa lot of structures in ene yeti ye Honorable Frank Owusu Ansa wo ye Swami Municipal Chief Executive Officer no anopa wo ko makro no a wo mo kodwudwiri edan gu ye e wo Swami post office important ho no ene wo kire otumre e kiresie e de kan ho na na kodwudwesi company limited se adanse ho ne mame mo aso nte se bra wo benya nado apply with ahodo building wire cement iron rods ni roofing sheets enye nwanwa more than 30 years no ato adanse ho ne ma wo Ghana waje abasobo bebre na no Central Steel for say best distributor of the year 2025 eno no eti Ghana form mo ne Ghana fo amwo Ghana ha momfa mo homo dondon na dondon sa mo nkran ni kumase miamia bebre wo ho building wires ne plywood ho nyina na na kodwejesi company limited ni adansie ho ne manie enti frɛ no e wo 02043555040 02043555040 nana kodwejesi company limited yetene so na ya sɔre ya no pe obetwitwi wo sia Leicester Ghana limited ni Young's toothpaste nie Leicester Ghana Limited nie Young's toothbrush nie Leicester Ghana Limited nie Young's toothpaste ena odi chichi wosia ne titi wunya white na de powers no so na ase no na ye kama wunya gel no so na ye ye udodo mu ho no na ye ho adwuma kama wunya total care no wo techrema so no ba bia no na aye ne fine wunya hair bar no so wo sina tokro de mu no na no so asiesie no ye fa na busua nchemfa eso bai tere we na fato o bathroom ho wo sori a wuchi na maame achi papa achi nkwada achi da bia mo kasa wa kokudru mu a seproye ne mu kankan de yetu ase enam Young's toothpaste ene Young's toothbrush nti ne brush no ne bristles no entutu basa Leicester Ghana Limited for ena ye ne sa wo nkran no afre 0501619588 0501619588 ena kumase eye 0501390338 eye 0501390338 na tonti na 74 Michel fa ne T74 no ye fa ne immune booster papa se obi eni brain wa se yare wa say adaje wo yare ho 2026 yedi mpomden ena eye adwuma ene wuti ene wadwonku ene infection we wodi eda bia yare foforo ba na se woni padua no ene yare dampa ba akoso immune booster papa me kamfo de ama wo no a ebe mu onye wa hoto no ye fa ne 74 mixture titi dudo no ene ye ne ti se nsuo ene ye DHC aframa FDA nso age atomu enkrofo ka no short T74 eti wonya T74 no a wutim sampa woni padua no wanya na bro first center table no so na pa ya wasori na wabodi egu bu so ansa na wakwa adwuma eduru no na abeda no wasa abo nti wodi empomde de se ugumu ani woni yare tonkwanta wapai enti onsa na edu ye firimu akone aba eba na ekọ edura wo hia eye 74 mixture wodun so anajo 10 times ansa na de ache 74 mixture ekroto ho e chance na ewu 74 mixture ba bia ye tunto nuro bia wo benya bi nemu sa wo pedudu atua wo betimi akọ okanshi draglin ko ena kumase ashtan kolina keba freno ewo 0246073498 eye 024
050-73498 and 050-1628-931. 050-1628-931. And no 74 Misha. 21st Clinic Ayarasa Biancasa. Yari Omodia Didi Wagana, higher friend sciatica. Nasan sciatica Yariano, a year with Sisi, Chintrina Wahono, a Faus Muna Faus, Otuasia, a Fausema Babisu Nase, a Kawoji, and only a friend sciatica no. Now, Omo originator, pay setters, commandant, researcher. O ma bi woman eye 21st Clinic Ghana hadie wo mo ye expert ankasa 21st Clinic eton safro sebra eye ayaresabia yade bi omutimi sanemom de omudi agidin wo Ghana na ye bibrem ha no eye sciatica wo maame wo nana wo papa wo ankasa se anajo wo da wo na wo to ase na ase bibi twenwa enye se bi abayifo na edi wo to ase agro nemom eye sciatica ena eye wo sa entibra na ye nhwo sa wo nkran ha tantra hair runabout so wo fi achimata mo na eba wo fa tantra hair no bepo no wo furo ya wo hu ya bo so mo be boy do no esi wona na keje sikura so ho wo mo ne wo mo konakra wo mo ne wo mo bo ho ankasa ena temaka so akoma sesu nya na techima nkranza takwatakra debre kum go so oboase ebi wo ho wo mo line na rhyme no 0540311311 no afre 0540 311 311 0540 311 21st Clinic still woman ye sciatica expert who tie kase boy free sompa 106.5 FM akra ye homeso ye ba kwa wono ne akwakuti ho nsem. SOMPA TV Emma Akituapa. Ebusia yada se yekwa kwawie kase no ewo Equatorial Guinea na krata efri ho aba echirimu se wonom aban womo government no watwra krata ese watu ne ho ade so ne manfo a wonom ebu eyoman no na eho no womo president ansa na wonom obi a wono oye prime minister eno ne yebeka se wona wo hwe amamuo no ankasa Equatorial Guinea prime minister wono na echiremu se wa resigning na vice president Theodora Ngwama Obian Omango wono na de krata epie eye ex metre Twitter no eswa wo chiremu se prime minister no ade krata aba wo se wa resigning na de anti a wa resign wo so wo state se wa fairly ne target no na wo hwemu a de oye na adwen se wone ne manfo a wo mo ebu eyoman na na se wo mo eboa president no ama adwuma no akoso ewo Equatorial Guinea no wo mo timi reach mu 10% pe na chese won mo afedi enti no hwemu a se de wo mo constitution no eka no wo hwe na se amamuo no uhunu so saa na wo hwe se de wankasa wo ye no en reflect awo amafo no eso a wo ho kwan ese o resign enti no waya ne saa pepepe empanifo echiremu se 2024 no na president ya wo no wate adwaso ewo Equatorial Guinea ho no wo boy ya saa prime minister yi edin ese omrama ya prime minister nti wo hwemu a waya adwuma ne be se mfinhia mienu na target odisi na ni so no wo no echiremu se be 10% pe na mfinhia mienu no watumi enti ho ahia ese wo resign ya enei Equatorial Guinea prime minister no wa resign ya yedi munsam asomo anope Kwantinti bia kopie kotia anopa no nsia kase ba wutie free sompa 106.5 FM akra no esina ensamo a yede so manopa dedi makotene bi ene se omampanyi his excellency John Dramani Mahama dia tudwa se wate abadwafo miense bia wo ba be share reparatory justice no a ye pese ye adwuma ebra abrofo ebedi abibiman so sesa ye japade ene ye niema ekoye no ye befa emra kwan so ene dwumadi ahodo so na ya mambre culture artifact ahodo no ni nyina sa be pie ha na abibiman enya ho faso krata efri eya posifu a womo Asante South wonom panifo echiremu se womo akwache kasa makomiensa ni nyina Toyota Korai ebi womo chi abrante bi eka ho ya yedi munsam esomo Emeritus Professor Kwesi Yanka mrebi echemu no yoswafo a wache nwomasuan to so sanso ye fellow ewo Ghana Academy of Arts and Sciences wodi atudwa se mrahye bedwani bi pese wodi ne krom kasa ekasa ye ma ho kwan na se wa kan wie no ye se won san fa nkɔ brofo kasa mu no de e basa e ya bamubu
Ononyafo how na drusu swenia wo no hwe ngomehia ho nsem so no wo mrahye bedwam wasi no fee stress policy no ade share 312,448 ya disuafo university fo a wo mo ekwagentete ya foforo kra level 100 no wo mo enya mu ntete ya sika no eye 888 million Ghana cedis sade be ya so me interchange ache te sa achechede nante na ebanya no ye betimi etu ase prekopenti so me municipal chief executive officer Honorable Frank Owusu Ansa ene Rango Construction Limited akabo mu a anopai ne enura nyina macro ho ne so me post office no wo mako dwiri adan de agu fom na aboa amakwan no omo wie ntentem abasahare so ene mrekatente Yadoko Equatorial Guinea na krata ni chiremu se wamo prime minister wochim se ne target odisi na niswo no 10% pe no otimi erechi ye in 2 years nti wa resigning na kasiebo efri Sompa 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM Adamfopa radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro eye 100.7 na Doma Hene ene na bedwafo ho no mutie Enkranza Sompa eye 90.7 FM Techiman Sompa ye 106.1 FM Sunyane Sompa ye 98.9 Kingdom eye 106.1 FM Mankasim Decoder Subebia radio wono ye Sompa FM ye Facebook page na ye Sompa 106.5 FM live and YouTube nso ye Sompa FM live ye website eye www.sompaonline.com nana kojejesi company limited woto adansi ho ne ma hyase kwa wieye awode woni kire ho kire se wankasa wodan no bewie ne ntem na 2026 wotu akọ ofie na wakoma atọ wo yem no kọ ne fa ho kọbọ no na benya adansi ho ne ma nyina atọ e de afri ne nkyɛn a ɛkọ ba simpri mu be ma bayete ne so ane ya sɔre Ghana han mantam dunsia ne nyina wo pɛ no a wo behu no de begu ka mu akɔ ama wo kwa owie so no wɔsan tuufo ɛkɔ ye fa so esidan Leicester Ghana Limited ya street pace ene ne brush no wo si egu wanu mu no eye living thing etihwe ne yie fisa wo sen wo kasa to dwom wan hwe ne yie na awo sen pro na wanum sent bi ba ho nti ya street pace ene ne brush no be mo timi dia kokoduro asre jeje ho te sa AKOSUA AGOA ABOAGYE ane seriye etutu ahomone etuwe eye ya street pace ene ya street brush ene no tonti na 74 meshe ye T74 ya fe ne immune booster papa se wonya bia na chesa woni padua na wanye na bro enne ye ne brani ase adaje wo yade ho eti ye kamfo T74 tonti na 74 meshe no amawa wonum bia na chesa mpa waye woni padua ne ye 21st clinic wo mo ene ye sciatica originator nkasa fi se sciatica yare no a efa ye sisi achi na entini bi na efa wo to ase na afa wo sirima wo na ase na aba wo nanso ho no to da bia ne mu ka wo dwe no ye fra ne sciatica wo mo mutimi tupa no eye 21st clinic sa wo fra wo mo 0540 311311 na wodem ye ne de kasebo yi esomo no pai eye me die nyame ahira no AKOSUA AGOA ABOAGYE wobetimi so fra me AKOSUA nhira menne medoba abena bedu adepa kofi yada mo nyina se amamomo